nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. U Rwanda rwamaganye Tshisekedi washinje ibinyoma akanasebya Perezida Paul Kagame. Naho umusonera washatse ko umudepite yasabiwe gufungwa burundu. Mu karere ka Bugesera abaturage bafashe umujura bamutwikisha ibyatsi kugeza apfuye. Leta ya Kongo yo yagaragaje ko hari abarwanyi ba M23 itazinjiza mu ngabo zayo. Mu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yajyanywe mu bitaro. Mu gihugu cy'Ububirigi ho Minisitiri w'Intebe yaragiye guturitswa n'ibyihebe. Pakistani yasutse ibisasu ku Batalibani. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru ya none ku itariki ya 10 z'ukwa 10 2025 mugiye kugezwa nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irari ku bwawe. Iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai. Amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiye umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu kubinyura mu ndege, mu gihe binyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatase ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku Rwanda rwamaganye Tshisekedi washinje ibinyoma akanasebya Perezida Kagame. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaganye Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wifashishije inama ya Global Gateway Forum mu gutangaza ibinyoma kuri Perezida Kagame ndetse no kumusebya. Nduhungirehe yasubizaga ku magambo Tshisekedi yavugiye i Brussels mu Bubiligi aho yasabiye Perezida Paul Kagame gutegeka ingabo za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda guhagarika gukomeza ubushyamirane kugira ngo amahoro aboneke. Tshisekedi wari mu nama ya Global Gateway Forum yabwiye Perezida Paul Kagame uri mu bayitabiriye ko bomba ari bo bonyine bafite ubushobozi bwo guhagarika gukomeza gututumba k'umwuka mubi. Minisitiri Nduhungire yavuze ko bitandukanye n'ibyavuzwe na Perezida Tshisekedi ko kuba umwuka mubi utakomeza gututumba ari we wenyine ubifite mu biganza. Asubiza Minisitiri Patrick Muyaya wifashishije urubuga X asubiramo ibyavuzwe na Tshisekedi, Minisitiri Nduhungire yagize ati: Oya, muri ibeshya cyane. Umuntu umwe rukumbi ushobora guhagarika iri tutumba ry'umwuka mubi ni Perezida Tshisekedi kandi niwe wenyine. Minisitiri Nduhungire yavuze ko Tshisekedi ashobora kubigeraho mu gihe yabahagaritse gukomeza kwitwara nk'ushaka intambara, cyane cyane bikangisha akorera mu ruhame by'uko azatera u Rwanda cyangwa karasi Kigali, atibagiwe amagambo y'ibitutsi yagiye avuga kuri Perezida Kagame. Yakomeje agira ati: yabishobora mu gihe yabahagaritse gushyigikira abajenosideri ba FDLR, ahubwo akabirukana mu gisirikare cye kandi akabambura intwaro nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya. Minisitiri Nduhungire kandi yavuze ko Tshisekedi ashobora gutuma
gutuma umwuka mu udakomeza gututumba mu gihe yabahagaritse gukomeza gubufasha imitwe ya Wazalendo yashinze kandi akaba nayiha amafaranga none ikaba imaze kuba ikimenya bose mu gukwirakwiza imvugo z'urwango no gutoteza abatutsi b'abanyekongo. Mu bindi yasabye arimo kurekana gukoresha ingabo z'u Burundi n'abacancuro barimo abanyaromania n'abanyakolombia ndetse no kureka kugaba ibitero by'indege z'intambara na za drone ku banyamurenge batuye mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda by'umwihariko rwanenze Tshisekedi yifashishije inama ya Global Gateway Forum igenewe ubufatanye mu bukungu akahindura urubuga rwo gushinja perezida w'igihugu ibinyoma n'amagambo yo kumusebya hanyuma nawe akiyoberanya nk'aho ari we ugirwaho ingaruka kandi ari we watangije intambara. Nicaye iruhande rwa Kagame numva ubushake bw'amahoro. Ramaphosa ku bibazo by'u Rwanda na Kongo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko umwanya yamaze yicaranye na Perezida Paul Kagame ubwo bari mu nama i Buruseli mu Bubiligi wasize yumvise ko hari ubushake bwo gushaka amahoro bigendanye n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama ibaye mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Mu ijambo yagiye kubitabira inama, Ramaphosa yavuze ko yagize amahirwe yo kwicarana na Perezida Kagame yumva hari ubushake bwo gushaka amahoro. Ati nahuye na Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame na nicaye iruhande rwe numvise imbaraga zo gushaka amahoro kubw'ibyo ndahantu heza. Perezida Ramaphosa atangaje ibi mu gihe mu bihe byashize nawe atarebanaga neza n'u Rwanda bitewe n'uruhare igihugu cye cyagize mu migambi yo gushaka guhungabanya u Rwanda no kwinjira mu kibazo cya Kongo atabanje gushishoza. Gusa we na Perezida Kagame bongeye kugaragara baganira mu kwa gatanu uyu mwaka ubwo bahuriraga i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Nubwo Ramaphosa avuga ko ku mpande zombi hari ubushake bw'amahoro, ijambo Tshisekedi yavugiye muri iyi nama rigaragaza ko agifite umutima winangiye. Yongeye kwibasira u Rwanda na Perezida Kagame agaragaza ko ariho ntandaro y'ikibazo cy'umwuka mubi. Tshisekedi yatangaje ko igihugu cye gifitanye umubano mubi n'u Rwanda na Uganda kandi nta na rimwe yigeze agaragaza imyitwarire y'ubushotoranyi kuri ibyo bihugu byombi. Naho intumwa za RDF na Turkiya baganiriye n'abashinzwe inganda za gisirikare. Itsinda riyobowe n'umunyamabanga w'aho muri Minisiteri y'Ingabo Brigadier General Celestin Kanyamahanga ryagiranye ibiganiro n'umunyamabanga bushinzwe inganda za gisirikare mu gihugu cya Turkiya mu murwa mukuru Ankara. Nkuko byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo ku rukuta X, intego y'ibi biganiro ngo ari gushimangira ubufatanye mu bijyanye n'inganda za gisirikare hagati y'u Rwanda na Turkiya. Tariki 24 z'ukwa mbere k'uyu mwaka ubwo ari mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Turkiya, Perezida Kagame na mugenzi we Recep Tayyip Erdogan bahagarikiye isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ni amasezerano areba ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo itumanaho mu itangazamakuru n'isakaza amajwi n'amashusho, umutekano mu by'indege ndetse no mu bijyanye n'inganda za gisirikare. Mu makuru y'ubutabera, Musonera washatse kuba umudepite yasabiwe gufungwa burundu. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bwasabiye Musonera Germain igifungo cya burundu kubera uruhare akekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi. Urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba rurimo kuburanisha Musonera Germain ushinjwa icyaha cya jenoside n'ubufatanyacyaha ku cyaha cya jenoside yakorewe abatutsi. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bwasobanuye uwo Germain Musonera yari we mbere no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bwagaragaje ko Musonera wayoboraga urubyiruko muri komine Nyabikenke yari umwe mu bategetsi bavugaga ari kumvikana icyo gihe. Bwavuze kandi ko usibye umwanya yari afite yaranafite akabari interahamwe ragamo zivuye kwica abatutsi ndetse akaba yaratunze imbunda ebyiri. Bwavuze ko hari ubuhamya bw'abantu barenga 30 bashinja Musonera kujya mu bitero bitandukanye byahitanye abatutsi batari Kayihura gusa. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kutagabanyiriza Musonera igihano kuko atigeze yemera ibyashinjwa kuva yafatwa kugeza na n'ubu. Bwavuze ko hari abatutsi Musonera yavumburaga mu bitero, bamwe bakicirwa kuri Nyabarongo abandi bakajugunywa mu cyobo rusange. Musonera Germain yahakanye ibyaha byose ashinjwa avuga ko muri jenoside yakorewe abatutsi atari Nyabikenke kuko icyo gihe yari yarasubiye kwiga. Ati nasezeye akazi nakoraga mu 1993 njya kwiga kandi ibi biremezwa n'indangamanota zanjye. Gusa yongeyeho ko yazaga mu kazi rimwe na rimwe nubwo yari yarasezeye. Yavuze ko nta mbunda ebyiri yaratunze usibye yo yambaye umupolisi wari watsinzwe urugamba ngo nta n'umututsi yayicishije. Imbere y'inteko iburanisha yasomaga ubuhamya bwa Majyambere Mathias yatanze mu manza za Gacaca aho yamushinjuraga. Urukiko ruvuga ko rufite abandi batanga buhamya bashinja Musonera kwicisha Kayihura Jean Marie Vianney wakubitiwe mu kabari ka Musonera. Urukiko rwamubaje niba yari yarasezeye akazi cyangwa niba yaragataye ku mbaraga ubushinjacyaha n'abatanga buhamya bamuvugaho. Musonera asubiza ko atataye akazi ko ahubwo yagasezeye ku bushake kandi nta wundi mukozi wigeze amusimbura. Ku bijyanye n'ibitero ashinjwa yavuze ko ari umugambi wacuzwe kuko byose ari ibihimbano. Ubushinjacyaha buvuga ko mu ibazwa rye Musonera yemereye urukiko ko yatunze imbunda kandi ko ibyo bishimangirwa n'imvugo z'abatanga buhamya. Abunganira Musonera avuga ko ibyo ubushinjacyaha bwagaragaje bidahuye n'ukuri kuko muri jenoside umwanya yari afite utari uhambaye. Umuryango Ibuka urasaba Musonera gutanga indishyi za miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda arimo miliyoni 5 ku gihembo cy'avoka na miliyoni 3 zikurikirana rubanza. Ibuka ivuga ko Musonera afite ubushobozi bwo gutanga izo ndishyi kuko amaze igihe kinini akora, ikongera ko igihe ari iki kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Isomwa ry'uru rubanza kuri iki cyemezo rizaba ku itariki ya 5 z'ukwezi gutaha isaa 8 z'amanywa. Mu makuru avuga mu turere duhere mu Kagasabo urukiko rwapfundikiye urubanza rw'abagabo babiri bashinjwa kwica abagore babo.
Urwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishirije mu ruhame abagabo babiri bakurikiranweho kwica abagore babo barimo umugabo w'imyaka 25 wishe umugore wamukubise ikibando n'undi w'imyaka 40 y'amavuko wishe umugore we amukubise ishoka. Imanza zombi zaburanishirijweho icyaha cyakorewe mu kagari ka Ramiro mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Uregwa w'imyaka 25 akurikiranweho kuba mu ijoro ry'itariki ya 2 z'ukwa munani uyu mwaka yarishe umugore babanaga batarasezeranye amukubise ikibando mu mutwe. Mu rubanza imbere y'inteko iburanisha yakanye ko yishe umugore wabigambiriye avuga ko yabitewe nuko yasanze ari gusambana uwo basambanaga kamucika nyuma gahirika umugore we akagwa ku rugi nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru bivuga. Uregwa w'imyaka 40 akurikiranweho kuba ku itariki ya 28 z'ukwa munani uyu mwaka hagana saa 6 n'igice z'amanywa yarishe umugore wamukubise ishoka. Uyu mugabo yabwiye urukiko ko atemera ko yishe umugore wabigambiriye. Yasobanuye ko atashakaga kumwica ahubwo ngo baratonganya mu kubita ishoka ariko akaba atibuka ibyakurikiye kuko yari yasinze. Nyuma yo kumva ikirego cy'ubushinjacyaha n'ibisobanuro abaregwa batanze, urukiko rwapfundikiye iburanisha rutangaza ko imanza zombi zizasomerwa mu ruhame ku itariki 21 z'uku kwezi. Icyaha cy'ubwicanyi bakurikiranweho giteganywa kandi kiganishwa ingingo y'107 y'itegeko rya 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, nikibahama bazahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Mu Bugesera bafashe umujura bamutwikisha ibyatsi kugeza apfuye. Abaturage 8 bo mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera batawe muri yombi n'inzego z'umutekano bakekwaho kwica umuturage bavugaga ko ari umujura bamutwitse. Byabaye mu ijoro ry'itariki ya 8 z'uku kwezi mu mudugudu wa Nyakabuye mu kagari ka Kabuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge Kazungu Innocent yavuze ko abo bantu bafashe uwo bakekagaho ko ari umujura baramukubita hanyuma bamutwikisha ibyatsi biza kumuviramo urupfu. Ati byabaye nijoro ni abantu 8 bafashe umujura baramukubita baranamutwika arapfa. Bamutwikishije ibyatsi bose ko ari 8 bafashwe na polisi. Iperereza rirakomeje kugira ngo abigizemo uruhare wese abihanirwe. Kwica umuntu sibyo icyo yaba yakoze cyose. Gitifu Kazungu yasabye abaturage kwirinda kwihanira ahubwo bakajya bihutira kumenyesha inzego z'umutekano igihe cyose bakeka ko icyaha cyaba cyabaye cyangwa umuntu bateye kugira ngo ubutabera bukore inshingano zabwo. Yibukije kandi ko ubujura n'urugomo ari ibyaha bihanwa n'amategeko kandi ko ari byo biteza impfu z'abantu mu buryo butari bwo. Mu kanya aya makuru turakomereza ko yavugwa hanze y'u Rwanda. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere inzozi zikaba impamo. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri igiciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN89 ST ku nzu ya 9 muri etage ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusha kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha. Tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri ndetse twaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Haha ibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakire u Rwanda.
Makuru avuga hanze y'u Rwanda, leta ya Kongo yagaragaje ko hari abarwanyi ba M23 itazinjiza mu ngabo zayo. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagaragaje ko buzatoranya abarwanyi umutwe witwaje intwaro wa M23 bakwiye kujya mu gisirikare cyabwo n'abatagomba kukijyamo. Ingingo yo kwinjiza abarwanyi ba M23 mu ngabo za Kongo iri mu mahame yasinyiwe i Doha muri Qatar ku itariki ya 19 z'ukwa karindwi k'uyu mwaka, nyuma y'ibiganiro byari byaratangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka. M23 yubuye imirwano mu kwa 11 2021 yari imaze hafi imyaka 4 yibutsa Perezida Tshisekedi ko akwiye kubahiriza isezerano y'abarwanyi bayo ryo kubinjiza mu ngabo z'igihugu, inasobanura ko bamwe muri bo bazihozemo. Nyuma y'isinywa ry'aya mahame, M23 yagaragaje ko yiteguye gusubiza ku murongo ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo bimaze igihe kirekire byarahungabanyijwe n'imitwe yamunzwe n'urwango rushingiye ku moko. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yabajijwe niba ubutegetsi bw'iki gihugu butazasaba inteko ishinga amategeko kubwemerera kwinjiza abarwanyi ba M23 mu ngabo. Muyaya yasubije ko gushyira abarwanyi ba M23 mu ngabo za Kongo bizaba bifite amabwiriza bigenderaho kuko bakoze ibyaha bikomeye batazemererwa kwinjira. Ati yuvuze ukwinjiza birakwiye kongeraho ko gufite amabwiriza kugenderaho, bivuze ko hazabaho igenzura. Ndagira ngo mbibutse ko perezida atihanganira umuco wo kudahana. Patrick Muyaya yasobanuye ko abatazashyirwa mu ngabo z'igihugu ari abakoze ibyaha by'intambara, ibya jenoside n'ibyo basinyoko muntu, agaragaza ko abandi bashobora kuzihanganirwa. Ibisobanuro bya Muyaya bigaragaza ko abayobozi bakora M23 nka General Sultan Makenga batazemererwa kujya mu ngabo z'igihugu kuko mu kwezi kwa 8 2024 urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwabakatiye igihano cy'urupfu. General Major Makenga, Lieutenant Colonel Wiringoma n'abagenzi babo bahamijwe ibyaha birimo iby'intambara, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko no kugambanira igihugu. Ibiganiro bya leta ya Kongo na M23 byimuriwe mu cyumweru gitaha. Leta ya Qatar yafashe umwanzuro wo kwimura ibiganiro by'intumwa z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 mu cyumweru gitaha bitewe n'uko ifite gahunda nyinshi. Byari byarateganyijwe ko ibi biganiro bizaba muri iki cyumweru hibandwa ku ngingo zo guhererekanya imfungwa hagati ya leta na M23 no guhagarika imirwano. Umwe mu barebwa n'ibi biganiro bw'itangazamakuru ati ibiganiro hagati y'abahagarariye leta ya Kongo na M23 bizabera muri Qatar mu cyumweru gitaha, bifite intego yo kunoza uburyo bwo guhagarika imirwano no gukomeza urugendo rugana ku masezerano n'amahoro, byunganira intambwe zatewe mbere n'isinywa ry'amahame ryabaye mu kwezi kwa karindwi. Nk'uko byagenze mu byiciro byabanje, uyu muyobozi yasobanuye ko ibiganiro byo mu cyumweru gitaha bizitabirwa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga b'ingenzi nk'indorerezi, bitezweho gukomeza gushyigikira gahunda y'amahoro kugeza itanze umusaruro. Abafatanyabikorwa mpuzamahanga bavugwa barimo Leta Zunze za Amerika, Angola na Komisiyo y'Umuryango w'Afurika yunze ubumwe. Impande zombi zashyize umukono ku mahamaganisha ku masezerano y'amahoro ku itariki ya 19 z'ukwa karindwi uyu mwaka. Icyo gihe byari byitezwe ko imirwano igiye guhagarara mu burasirazuba bwa Kongo, ariko yarakomeje zikomeza kwitana ba mwana. FRDC irigamba gusenya ikiraro cya Minjenje cyendaga kuzuzwa na M23. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye gukoresha indege zibasira ikiraro cya Minjenje kiri hagati ya teritwari za Walikale na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni ku nshuro gatatu ibikorwa remezo biri kubakwa na M23 byibasiwe, bikavuga ko ishishikajwe no kubyubaka kugira ngo ibanaho inyuze ibikoresho byayo biremereye byerekezwa i Walikale. Ikinyamakuru Actualité/CD cyanditse ko ngo drone ya FRDC yanyuze hejuru y'ikirere cya Pinga isenya ikiraro kandi imirimo yo kucyubaka yendaga kurangira. Aya makuru yemejwe n'abashinzwe umutekano muri Pinga na Walikale. Bavuga ko ikiraro cya Minjenje cyubakwaga hifashishijwe imigozi n'imbaho kugira ngo kinyureho imodoka. Isenywa ry'iki kiraro cy'ingenzi ku rujya n'uruza kuri Axe Kalembe Pinga ngo ni igihombo gikomeye ku nyeshyamba za AFC M23 zacyubakaga kugira ngo zambutse intwaro zijya muri Mpeti hagamijwe kugaba ibitero ku mujyi wa Pinga. Igisirikare cyo mu kirere cya FRDC kirigamba ko ku nshuro ya gatatu cyaburijemo umugambi w'inyeshyamba za AFC M23 nyuma y'ibindi bitero bibiri by'indege zitagira abadereva byari bigamije kuzibuza kwerekeza muri Pinga. Mu gihugu cy'u Burundi, General Alain Guillaume Bunyoni yajyanywe mu bitaro. General Alain Guillaume Bunyoni yajyanywe igitaraganya mu bitaro bikuru by'umurwa mukuru Gitega arinzwe n'imodoka 8 z'abashinzwe umutekano nyuma y'iminsi atabarizwa n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu. Amakuru aturuka i Burundi atangazwa na Pacifique Nini nahazwe impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu i Burundi avuga ko Bunyoni yajyanywe kwa muganga herekejwe n'imodoka 8 z'abakozi b'iperereza ndetse n'abarinda umukuru w'igihugu. Mu cyumweru gishize, we n'uwitwa Petero Karaveri Mbonimpa uyobora ishyirahamwe PRODH bari batabarije General Bunyoni aho bavugaga ko ubuzima bwe bugeze habi kuko atakibona neza ndetse atanumva. Ikindi ngo Bunyoni ntabwo yemererwa kuganira n'abandi bagororwa. Mbonimpa yari yatangaje ko Bunyoni uburenganzira bwe butubahirizwa nk'imfungwa, akaba yari yasabye ko yahabwa uburenganzira bwo kwivuza ndetse akemererwa kuganira n'abandi. General Bunyoni bivugwa ko afite ibibazo by'ihungabana ndetse n'ibibazo byo mu mutwe, mu gihe yumva igikomya akihisha munsi y'igitanda, bikaba bivugwa ko afite indwara y'ihungabana imugeze kure ariyo détresse psychologique. Uyu General Alain Guillaume Bunyoni y'imyaka 53 yahoze mu bikomerezwa by'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ndetse yabaye minisitiri w'intebe kuva ku itariki ya 24 z'ukwa gatandatu 2020 kugeza ku ya 7 z'ukwa 9 2022. Yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu n'iyazabu ya miliyari zirenga 22 z'amarundi azira gushaka guhirika ubutegetsi. Muri Uganda ho umusirikare wa UPDF yishwa arinze amafi.
Umusirikare wo mu ngabo za Uganda Staff Sergeant Muhindo Johnson yapfuye azize ibikomere nyuma yo gukomerekera mu gitero cy'abagabo bitwaje intwaro bagabye ku borozi b'amafi bo kuri Rweshama Landing Site ku nkengero z'ikiyaga cya Edward mu karere ka Rukungiri mu burengerazuba bwa Uganda. Nkuko byatangajwe na Major Kichoncho Tabaro umuvugizi w'ingabo za UPDF mu ishami rya kabiri ry'ingabo zo ku butaka, iki gitero cyabaye ubwitsinda ry'ingabo ryoherezwaga mu bikorwa byo guhangana n'abasahuzi bivugwa ko bari barimo kwambura abarobyi. Major Tabaro yavuze ko Staff Sergeant Muhindo wari uyoboye iryo tsinda ry'ingabo yakomeretse bikomeye ubwo barwanaga n'abo barwanyi, maze nyuma yaho apfira mu bitaro kubera ibikomere yagize. Yongeye ko ingabo za UPDF zikomeje ibikorwa byo gushakisha abagize uruhare muri ubwo bugizi bwa nabi kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. Kugeza ubu nta bandi basivile cyangwa abarobyi batangajwe ko bahitanywe n'icyo gitero. Naho umusore w'imyaka 24 uri mu bayoboye imyigaragambyo y'urubyiruko rw'abagenzi muri Madagascar yabwiye BBC ko ibintu bigeze batagishaka kuganira na President Andry Rajoelina nk'uko yabisabye. Uyu ni umukozi muri kampani ikomeye muri iki gihugu, akaba n'umunyeshuri ufite buruse yuzuye wigaga muri kaminuza mu mahanga, ariko avuga ko yatashye kugira ngo afashe ngo Madagascar ibone impinduka. Ku munsi w'ejo urubyiruko bihumbi rwasubiye mu mihanda muri iki kirwa cya kane mu birwa binini ku isi, ukaba wari umunsi wa mbere w'imyigaragambyo basabye ko yaba mu gihugu hose nyuma yo gushinja President Rajoelina kunanirwa kumva ibyo basaba. Mu kiganiro cyihariye n'umunyamakuru wa BBC Uriantananarivo, uyu ni mu bateguriye imyigaragambyo yifashishije hanini ubuhanga bwe mu itumanaho na mudasobwa, yamubwiye iki imyigaragambyo isobanuye ku rubyiruko. Ati ni ingenzi kuri twe kuko hashize imyaka 16 abantu baracecekeshejwe, bacecetse, bifuje guhaguruka kenshi ariko biranga. Ubu rero abagenizi ubwo twahagurutse birakwiye ko ijwi rya buri wese ryumvwa nona. Niba atari twe duhagurutse buri wese azacecekeshwa iteka ryose. Abagerageje kuvuga mbere bagiriwe nabi barafunzwe. Yavuze ko muri iki gihugu abantu badahembwa, ruswa ikabikabije, guverinoma ikabitanga amafaranga ku banyeshuri yo kubafasha buruse ariko akanyerizwa kubera ruswa. Mu gihugu kandi ngo ubushomeri bukabije, amazi meza ni ikibazo, amashanyarazi aracikagurika, ubujura bwitwaje intwaro, ubwoba mu gihugu ni bwose. Ati Madagascar ni igihugu kiri mu bikennye cyane ku isi, niyo mpamvu dushaka ko ibintu bihinduka, ibintu byose bigomba guhinduka. Abajijwe niba nta bwoba afite yagize ati yego rwose ubwoba ndabufite, niyo mpamvu ndimo gukora iki kiganiro nawe mu buryo bwose bushoboka ngo simenyekane. Uyu munyeshuri yavuze ko kuba President Andry Rajoelina yarakuyeho guverinoma bidahagije. Ati Madagascar ni nk'imodoka, guverinoma ni nka moteri ntabwo igishoboye. Ibyo rero bituma imodoka itagenda neza mu gukemura ikibazo, ntabwo uvura moteri urayihindura. Kuri televiziyo y'igihugu President Rajoelina yaherutse gutangaza ati ndumva uburakari, umubabaro n'ibibazo byatewe no gucikagurika kw'amashanyarazi n'ibibazo by'amazi meza. Turabyemera kandi turasaba imbabazi niba abagize guverinoma batarakoze inshingano bahawe. President Rajoelina yongeye ko ashaka kuganira n'urubyiruko ndetse akuraho leta yose mu gushaka gusubiza ibyo bifuza, anasaba ko ahabwa igihe cy'umwaka kugira ngo akemure ibibazo bihari. Uru rubyiruko ariko rwo rwanze kuganira nawe, ruvuga ko nawe agomba kwegura. President wa Madagascar Andry Rajoelina ntabwo yasubije muri iki kiganiro cya BBC kandi yagerageje kuvugisha ibiro bye kugira ngo bisubize ku bibazo bivugwa n'abigaragambya, ariko ntibyashobotse. Mu gihugu cy'Ububiligi Minisitiri w'Intebe yaragiye guturitswa n'ibyihebe. Polisi yo mu Bubiligi yataye muri yombi ibyihebe bitatu bikekwaho gutegura igitero cy'iterabwoba cyari kigamije kwibasira abanyapolitike barimo na Minisitiri w'Intebe hifashishijwe drone irimo ibisasu. Iperereza ryatangiye nyuma y'uko urukiko rwa gisirikare rutegetse gusaka inzu z'ibyihebe mu mujyi wa Antwerp. Mu nzu imwe muri zo habonetse igikoresho cyari gukoreshwa nk'igisasu n'umufuka wuzuye ibyuma. Ahandi habonetse 3D printer bivugwa ko yari gukoreshwa mu gukora ibice bya drone yagombaga gukoreshwa muri icyo gitero. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza umugambi w'iterabwoba rishingiye ku mahame ya jihadi ryari rigamije bamwe mu banyapolitike bakomeye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prévost yanditse kuri X avuga ko amakuru y'igitero cyari kigamije Minisitiri w'Intebe yatunguranye, ashimira inzego z'umutekano ku gikorwa cyihuse bakoze. Abakekwa bose bari bakiri bato, aho bavutse mu myaka ya 2001, 2002 na 2007. Babiri bari cyabazwa naho wa gatatu yarekuwe. President Emmanuel Macron yahawe amasaha 48 yo kubashyizeho Minisitiri w'Intebe mushya. President Emmanuel Macron w'Ubufaransa arateganya gushyira Minisitiri w'Intebe mushya mu gihe kitarenze amasaha 48 nk'uko byatangajwe n'ibiro bye Élysée, nyuma y'uko Sébastien Lecornu atanze ubwegure bwe ku wa mbere nyuma y'iminsi 27 ari muri izo nshingano. President Macron yashimiye Minisitiri w'Intebe cy'uyu gihe Sébastien Lecornu kubw'umuhati yagaragaje mu gihe gito yarayoboye. Lecornu we yavuze ko kuba Macron yararwanyije igitekerezo cyo gukora amavugurura mu bijyanye na pansiyo ari kimwe mu byabaye imbogamizi mu biganiro byo gushyira guverinoma nshya. Yavuze ko guhagarika igitekerezo yo gukora amavugurura yari gusiga imyaka ya pansiyo yiyongereyeho 2 ikagera kuri 64, bizahombye igihugu yagera kuri miliyari 3 z'amayero mu 2027. Sébastien Lecornu kandi yavuze ko hatagize igihinduka mu masaha 48 Ubufaransa bora bufite Minisitiri w'Intebe mushya umusimbura, avuga ko yumva ubutumwa bwe yabusoje neza. Muri manda ya kabiri yatangiye mu 2022, President Emmanuel Macron amaze kugira abaminisitiri w'Intebe 5, ibigaragaza kujegajega gukomeye muri politike y'iki gihugu. Manda ya kabiri ya President Macron yaranzwe n'umwuka mubi wa politike wahungabanyije guverinoma kenshi. Kuva mu 2022 kugeza ubu ba Minisitiri w'Intebe 6
6 bamaze gusimburana. Mu bibazo nyamukuru abanyapolitike batumvikanaho harimo ingengo y'imari, uburyo bwo kugabanya amadeni igihugu gifite, umusoro, amavugurura kuri pensiyo n'iterambere ry'imibereho y'abaturage. Pakistan yo yasutse ibisasu ku Batalibani. Mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu wa gatanu, umujyi wa Kabul, umurwa mukuru wa Afghanistan, washegeshwe n'urusaku rw'ibisasu byaturikaga nyuma y'uko indege z'intambara za Pakistan Air Force zigaragaye mu kirere cy'uyu mujyi. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru byo mu karere aravuga ko Pakistan yaba yakoze ibitero byo mu kirere igamije kwibasira intagondwa za Tehrik-i-Taliban Pakistan TPP ziri ku butaka bwa Afghanistan. Umuvugizi wa leta y'Abatalibani Zabihullah Mujahid yanditse ku rubuga rwa Twitter agira ati, umujyi wa Kabul wumvise urusaku rw'iturika ariko nta mpamvu yo kugira ubwoba. Iperereza rirakomeje kandi kugeza ubu nta makuru y'ingaruka zagaragaye yaratangwa. Hari amakuru avuga ko umuyobozi wa TPP yaba ari mu bagabweho ibitero ndetse bikaba bikekwa ko yaba yahitanywe n'ibi bisasu. Abatuye Kabul baravuga ko igihe haraswaga ibisasu byari bihangayikishije indege zitazwi ziri hejuru y'umujyi n'ibisasu byaturikaga mu turere tw'icyaro no hagati mu mujyi. Bamwe baremeza ko inzu z'abasivili zagezweho n'ibisasu mu gihe imiryango y'ubutabazi yatangiye gusesengura uko byagenze. Ku mbuga nkoranyambaga hari ubutumwa bwinshi bwemeza ko habonetse indege z'intambara za Pakistan ziri hejuru y'umujyi wa Kabul. Abashinzwe umutekano muri leta y'Abatalibani batangaje ko barimo gukora iperereza ku byabaye kandi ko hazatangazwa amakuru arambuye nyuma yo kumenya icyateye ibyo bitero n'ingano y'ibyangiritse. Abasesenguzi mu karere baravuga ko niba ibi bitero byemejwe koko byaba ari uburyo bushya bwo kwinjira mu ntambara itari isanzwe hagati ya Pakistan n'ubutegetsi bw'Abatalibani nyuma y'igihe cy'ubutita hagati y'impande zombi. Kugeza ubu nta kigisirikare cya Pakistan cyangwa Minisiteri y'Ingabo ya Afghanistan baratangaza ku mugaragaro ko ibyo bitero byabaye, ariko amakuru ava mu baturage n'imbuga nkoranyambaga arerekana ko hari ibintu bikomeye byabaye mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuri uyu wa gatanu. Dusoreza amakuru kuri ivuga ko Loni igiye kugabanya 25% y'ingabo zayo ziri mu butumwa bw'amahoro. Umuryango w'abibumbye watangaje ko ugiye kugabanya 25% y'ingabo zawo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu nce zitandukanye bitewe n'uko Leta z'Ubumwe za Amerika zagabanya inkunga zawugeneraga. Umwe mu bayobozi bakuru b'uyu muryango wabitangaje yavuze ko ibihumbi by'ingabo z'uyu muryango ziri mu butumwa ahatandukanye ku isi zizasezererwa mu mezi ari imbere bitewe na gahunda ya Perezida Donald Trump yo kugabanya inkunga iki gihugu cyohereza hanze yacyo. Bivugwa ko nibura abasirikare n'abapolisi bari hagati y'ibihumbi 13 na 14 mu bagera mu bihumbi 50 bari mu butumwa 9 bw'uyu muryango hirya no hino ku isi bazasubizwa mu bihugu byabo, aho n'ubutumwa bw'uyu muryango muri Somalia buzagirwaho ingaruka. Loni irateganya kugabanya 15% ku ngengo y'imari yayo igenerwa igisirikare muri uyu mwaka. Ibihugu Loni ifitemo ingabo zishinzwe ubutumwa bwo kugarura amahoro birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Centrafrica, Sudani y'Epfo, Libani, Chypre na Kosovo. Ufite bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Loni igiye kugabanya 25% y'ingabo zayo ziri mu butumwa bw'amahoro niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho. Reka mbashimire kwa mwarimu yakurikiye, mbaradikiye gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana ko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo, ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho, nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo, nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finisage, yewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero. Oya, nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose. Niba ukuriye guha icyizere, duhamagare kuri 0727 73 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima